Asem yidika. Inna beka. Akwesi insia. Commander 6. Kamu seniatia. Yaba mnyina wache makwaba efa embra bedwam dwumade so on Adom TV. Na se kese confirm my sister Sunday be a guy. So they ahosepe ebre ye. Na sister Sunday we the mestre wada. Lumba Asem no ya to us na me ehunu more update. Ene ma ehunu krata be so from ne mo said they say also ebisa adieku Lumba something of that sort. Charles Kojofusu ohuna man say me dey akwese si Asem the cabinet na address e fara sekese e koma Kingdom Herbal Center me dey Kingdom Garlic Bitters Kingdom Garlic Capsules aba beso yasene da bia meka so say edupe be boa no obu oseme nan ayetitriti mensa ayetitriti no atune dey ananse acheme ananse nye police na achew moja entimi ne afusane ye onipadwem no na ama sa ha onaba e ba nsa unya Kingdom Garlic Bitters Kingdom Garlic Capsules ni nyina ye adwakro ba obi on ma opto aduro peto paye obi su a openi nsuo etu se oni nsuo na ato a no akoto ne nsuo opento paye no akoto nto paye Kingdom nipa de mesra wa mema bi mpa ofie da abadom Ghana pa ema Kingdom ro mpa ofie da na New Kingdom Jense Power Capsules mesra wa oba ya to ma okuro mo amotwe mpra no so to ma be ma no fanya godie asebo ni be ma kodem na se enkense ani a ya na ase fem asofma bebre tie ware ase a shebina no di komo a se nyenyamesom a nyenyamesom nyamesura ka bebre ate afaso ti asofo se modi monko no di anadom paye wo si 120 days anadom paye mo onwie da emoso uhia New Kingdom Ginseng Power Capsules na mama yasebe isi to bia na ohaka krem na basisi mu to wanya New Kingdom antibi anyi sa ha na afafura na de hye fie na me na bi na na oka kire me se me ntimi na oba na oboa oda na bi anye yare na aba sa ho yade with New Kingdom Ginseng Power Capsules so mama bia to do bia no okwa asebeka bi atom etu phone fresh 0275 804 064 0275 804 064 and at 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom was no challenger. Enra na the Accra Metropolitan Assembly any joy news do a deal account ma app no yenti ekrom eni no e hyase eno na pedifo epa hontuma na as part of that amen pedifo etisi agbobuluchi impotemu amanfo oto nnuane e wo gata so ye pamomu nyina afri hodom man say dwedifo bi e complain na ye nya ba bia betawo de pato nyabre na hwe sa video yi ne emra isi ne beto aso. Nimpa over 15 and now you buy no it in the nimpa over 15 ya chiom no ochina we will line them up in the court nti ya best rest am ba be hwe send ye adwuma ya start here no send ye end ye na mo so ma report am kronfo ahu say enya agro bi ne yedi and nya 9 day wonder bi ene ye wo ha edwedifo bia wo mo so ne Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no ebi kire a ekwan a AM2 ye no eyade a ye ne kwan so pepepe ebi nso womani anye ho kra wanamo a AM etuye bi me obi to me na 5 ena me yi mananya na metra me ja me ba for meti ena le for the frame so be to na me to me na me akanina elo eta me ja me eta me ga eta only for what to ni na ise mi wo e bi e me nga nyu npa je fe ni chuma ni na chu enwon na chon mi wo e bi e ni na ni ashamo mi ya se ni ana yele no ni na no ni na ne ku na ne wan ka to ka hye bia ne onu tuma na acho ehi da na me ba na me fa ma ase da ne aya me no mo fia ma ya ase ni tuma e fine ba na acho e sa wan ye fo da na me ase midin e the prince owusu esieto Adom News.
su esiedu ene omo ekoye na this issue of say ini baby ebetena adwuma bi enu ebeye ye jai galamsey a ye ntimi nya adwuma bia enye saa ade ne ye nya mfa Africa na fotimu a okon ne beye den efin ewo ye mam no eye too much. So I ask myself say etu oman ya ye ntimi entu efin ase ye bede timi nya akokodro etu galamsey ase oman ya ye ntimi entu efin ase o efin ye na ye sa efin no eno hwe agbobolo si gata yes so ya maame no bi eton aduane ewo so etimi samo se eye die nko ya nya sade na mini baby a metena adidwa mini baby a metena adidwa mini adwuma bi a meye ena se me Galamsey ya adwuma na me kwakoye amanfo obokro no ye chi omo a adwuma be no so kwakoye. Should we justify that for them too? Yet it got a wood to journey and a idea at yet to say, oh, yeah, maimu. And I shall report a collaborative hospital bed for Batuja about kidney related issues. Kwa nekosro. Eti efi eyade say eye too difficult say on my mu ye betimi deal with that. And another former sanitation ministry. Ma be sisira blanda pa na eno sa zoom line of for a year this picking ray. Ye dey see abota kwabra ne atam e dey akwesi ne fie. Obekọ na bi di bunsuo e wo fie. Etu nam na so pe bi kra de onwura atoa na ayoden. Yedi bia si abonte se wo twam a fa wo bola no etum se na bia unko jan to abonte na kwabra ne akoma so esu akosi ne fie se wo de mumunsuo. Hwenanu I think this week na no Jordan so to hwe na obi koye hwe sa video yi o hwie nwura e de agu gatem hwe sa video yi hwe ade hwe wasua enwura ne frifie o enwura we wasua efrifie en wo hwie de agu gatem en anu Jordan aswa making. O ya kotena ko di aban atem say aban is not fighting Galamsey ababa wawe o ye akotena ni fie ediga na aban atem say Ghana aban is not fighting Galamsey hwene ni pabonesem ma me pene mu ba bi o te fie dru ni pabonesem. How much now the say your boys na be sewura any free na it wo twema nsu ato no be hwegu katem na se nsu to na be yirifo a wasa be so say abamre osika na say aso ho kwa ho yehiem. What kind of a manfo are we? Nipa ben ye kwa ye boy ye say I came ben ye say me e dey ye kwa ye timo ti say bio e bia me ye sa enema bi say. Gatters a woman na I choked. Most of our gatters I choked because of the Maboni saint. We me ankwachino na busu apani atutuntuma. No hini bi de akire ekopa achew. Yantete na kasam se how ho. O how yantete no ho. So how penny entity and who are 7 nipper being with all due respect, not drink pie juma or benny moye. There's no human. Yeah, what drink nipper or drink pass nipper soup or benny said we moye. Eti Nibisan said, what do they 2 now walk on or see a run a coinfa? Ewura ne kwai unso bia kra wote kra so hye da anye papa sa hwe bia te kra se da anye papa sa eti ye kan krofo eso kra be ya fom a wo ka ho bi
You are creating your own challenge. Neba, what's up with the Ghana abayatem? Say na mo pet mwa, aban so mwa mo. It is I bet to abadi eti aban. Bachok to kingdom for no be non wate. Stewada, my yadi unku. Yadi abet me aso ano de e mane ntwe nkwa asamando. Why Mr. Wada? Yadi abet me aso ano no. E manu enku. Onsano etititi wiane boni ekwe ni pedue mu as a result of cholera ni ade no. Ya e block ye veins. Ye ntimoja ni ntimi nkwa da biada ananse achora say e stroke na eba. De biada ananse achima ananse achim no. E stroke ene poponiti e de basa no. To New Kingdom ginseng power capsules enso ba okunu. No fansa no so no yade. Patch what be a drugstore, what be a pharmacy. A true back is a Ghana yet top a Kingdom garlic bitters, Kingdom garlic capsules, and a New Kingdom ginseng power capsules. To be go, baby dear that's such them. A man for topa, a year juma, time for GD a womb. O cholesterol cost from Mr. Wada, unya Kingdom garlic bitters and then the capsules. Fresh 0275 804 064. 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom was no challenger. Asem di kenemi di akwasisia ye de pese mu eto asmakra.